بسم الله الرحمن الرحيم. شبا ليلة القدر. جلي جماعة مسلمانا وخشو براين هجا صال ومه وحفتة وزمان جي ووار ومقام ومكان روج وهيد وعرض وآسيمان ملائكات وجن وإنسان حمو ملك وعبد خدانا تصرفات دوان دجي عايدي ويا خدا درجة هنا كسو تشتان جهنا كان بلنتر ديرايا دورة حكمة ويته ده هنا ايدي چاوا قدر و قيمتا هناك مروفان لبا خدا جهنا كان بلنترا حتى قدر هناك پیغمبران جهنا كان زيادة ترا هناك زمان ومكان جهنا كان برومترن مكان قدر بلند هر وكي باجار مكة ومدينة وقدسي ومزقبطان وقبر پیغمبران وعرفة ومنى ومزدلفة وچياي طور چياي حيرة وچياي نور زمان قدر بلنجي هر وكي روج عيدان روجا ايني روجا عرفه مها رمضاني وهر چار مهن حرام موسم حجينا يك جوان زمان بقدر رومات الشباب بناوي ليلة القدر قود ده روجين داوية مها رمضاني ديا خدا بخوا ناوي وي دانية الشباب بقدر ورومت لورا دوي شويدا قرآن خدا قود تاريخ بشر دا انقلابا مزن چه كريا داكتيا خدا بيجي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس سورة بقرة آيات 185 ماه رمضان قو قرآن تيدا داكتيا جبو مروف رهبر ريا راستا خدا ناوي سورة کی قرآن خوشی دانية سورة قدر دوی سوری دا هم جداکتنا قرآن هم جرومت و درجة ویشوه بحث که دویجه ای محمد براستی ما پرتوکا قرآن دشوا برومت دا داخستیا ای محمد تو چه زانی اف شوا برومت چیا شوا برومت جهزار مهن گو لیلت القدر تیده تنبن چیتر و بخیرترا ویشوه ملائکت خدا جعظمانا داد کبن روی زمین تدبیرا کار و بار مروف دبینن او شب حتی شبق آسانی و اولیه یعنی جی او شب جی ایوار حتی شبق ملائکت خدا لمروف وصا سلام ددن هر آلی جیهان دبی سلام رسول خدا جی رومت و شرفا وی مه وهاج من بیان دکه چکسی وی شوی رابش خدا را عبادت بکه و باور بکه وی خدا بسایا وی شوی ثواب و مکافاتک زیده بده و او بخوشی بلنداوی و او بخوشی لبندا وی مکافات به جبال خدای خواه گنهن وین بره حموتین بخشاندن خدا دسر سورة دخان دشید بیشه إنا أنزلناه في ليلة مباركة براستی ما قرآن دشبك بخير وبركة داخستيا جلي مسلمان عزيز وهجا إحياء كرنا ذي شبا مبارك بعبادة نافلة بنميج وخوندنا قرآن بداينا صدقان بتوبة واستغفار وبدعايا دیا ما حضرت عائشة خدا راضی بید بیجه رسول خدا فرض دکه اگر از راستی وی شوی ورم از چه ببیجم یعنی از وی شوی چه عبادتی بکم رسول خدا دعا و غازی لی توصیه دکه دبیجه وها بیجا ای خدای من براستی تو گلک عفو کاری تو حز دکی گنهن عبد خو عفو بکی داخوازا مجتا ابا تو گنهن منجي عفو بكي اب شب زمان قلق بقيمات و گران بهايا هر دم راستي مروف ناي صالي جارك تي کسی جي غافل بي
وش بازار وي دستوالا دركوي اوي زرارك مزن كريا لورا تكس نزاني وي صالك ديتر بگهيجي وي بازاري يانا زيدا قوي نبنجي رواية هند بيجين دو كوملين بري كوملي بني إسرائيليان دا مروبك قنج وقالك ديندار حبويا هزار مه چك و سلاح خود دانانيا دريا خدا دا جنگ و خبات كريا د جواتا رسول خدا دشي جوي كسي هاتيا بحث كرن پیغمبر و مسلمان حمو لي حيرينا و خوزيا خو بيانينا رسول الله خوستي الثواب و مكافات كوسا مظن ببي نصيب كوملا و امتا ويجي لعمر وان قالك كرتا كير ناكي اها خدا جوان را دهنبر وی ثواب و مکافات مظن دا ویش و اکرام کریا گوتیه چه کسی ویش و احیا بکه از عبادت هزار مه زیدتر ثواب و مکافات بدموی قالي خوشكو براين عزيز قالوا ليلة القدر كي جان شبا هون باش بزانبن او چه شبا نمعينة لورا خدا شبا قدره دناف ده شبين داوية مها رمضان ده بشارتيا داغو مسلمان لي بگرن و دوان شبان ده زيدتر عبادت بكن هم رسول خدا جي دوان ده شبين داوية رمضان ده زيده خدای عبادتا خدای خوا كتيا اعتكافا مزگبتي بله حضرت رسول الله قوتيا ده روين داوية مها رمضان ده لشبا قدره بگرن پاشی گوتیا ده روين داوي دشبين فرد و كتا يعني دشبا 21 23 25 و 27 و 29 دلی بگرن قالك زاناين اسلامي شي قوتنا شباب 27 رمضان يا خدا بي هواي عبد خو سوق دكي قو في فرصتها ليلة القدر باش تقدير بكي وجي غافل نميني قال لي خوشكو براين مسلمان هون يجي ليه هشيار بن وي فرصتي جدستي خبر ندن خدا احيا كرنا وي شباب بخير وبركات بكي نصيب ما حمويان آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.